mtukufu wa Komori nijola ke malam lionga mfunga otu njema amadi namna mwanao ye hawanziro ilo harmwe maso ya hatu amadi namna mwanao mkoju wa zembo anazahe imwe nyasi Desire zimbana yako uziwana namna yaboko yo hafiliha na ensi ya hatu yo hafiliha no wa Komori yo hafiliha neze tabu zijiriu harumu wa Komori kabati nguzo juma ya nyasi Desire haula watani ya yabahe ya kuhafiliha ni mwanansi mkomori ya kuhafiliha ne maisha maziro yaliyo Komori ngamjua ukana Desire hajojo baki harumazi hazizahe yangale maishahe shaha onokana kairi ya redanzi haruma ya mwanansi mkomori kairi ya mbezi jiriu kairi ya denose ukana zenrongonga zendao na hii haruma ya masiwa ya hatu yabo banda ya mwanya si Desire ngu rongo ezijiriu ngu denose ngwambu ezedao na hii haruma ya hatu yabo kamalada ngabo wa Komori boko kazina wajibia ngabo baumvi ya wa Komori hamanda si kazina wajibia nande opposition amande namna mjuwao mensi ya hatu namna mahakama biandao ne namna zenongo zendeshi hao kana ngaba sungu kabaumvi ya wandu wawami ya huzima wajushi ya huzima ani ila haki ya mwanansi mkomori kaituste hilwa hamade namna ze haki za kibinadamu zabidi zifanyiwa ngamjua ukana Desire yekatso lalai hafa yoka haruma ze hazizahe yo ujidobruye haruma ze hazizahe hafanya hana haziwahe haundumangu hali haundumangu havaya hafanya maisha yahe namna ladhimu sha ngabo wakati boko Desire hajuha haheza leji hambaukana tijau hambaukane mwanansi mkomori kana utojua urarilwa ze hakizahe yabo tijau donc mwono ezajiri timpakardi rejelingoni ezahusu ye mahakama namna ya mbirilia haruma ya ukana haba hizo wanawatiti haruma li gar salamu alaikum manama mtukufu fundi Faridin hama mwono namna zajiria emanyasi Desire ukana baishwa kweli namna zenongo zajiri zaho uwana ya ukana haba hizo garini harengwa foto zendozo niso mahakama yija itongeza sababu Desire ngu persekutewa Desire ngu tabishiwa managa mjuwa ukana ila isidi namna mahakama yakaubidi endeleye baishwa uoni hana foto vahiza wana wa garini shabane mahakama yojua ujuje yenikiwa avertissement yamba ukana zenongozila zifanye tena ani ngamazo neleze ukana heni nrogo za kimahakama za jiri kama nadamu hafanya nai ekase la première fois wajiri tendwa hamada shila mwanadamu yojo ni kwa avertissement shaho uliho enamna rijiwao ye procès yendele yao rika ujua ngarele wao ukana ila procès politique ila namna ya ukana Desire ya baziwe hanywa ile namna ukana Desire ya tirongoe tena mananga mjua ukana leji la Desire ngali derangeo tena ngali derangeo opposition hamade namna mjua ukana Desire kaja viole mwana wangu Desire kaja fanya itendwa shakifujari shanga rojo kubalia na ukana izokoli ye mahakama ikaubidi wa mreme avertissement ya Tsiparo turu parce que baba hizo wanawatiti wakaenda waunisi wa mahala yabo Desire hajujo uremo avertissement ya milokana zinongozila msifanye tena sharele wa ukana ila namna wakotsa wazingare bala ili wa bazi hanywa Desire ili Desire ya Tsiparo wa tena mananga mjokana Desire lejilahe likautabisha likautabisha opposition mana Desire mongonimo
wa mashababi wa Komori ambao tijau warungwao zi haki za mwananchi mkomori wadafiu zi haki za mwananchi mkomori warungwao ambao kana tijau mwananchi mkomori hararilwa. Halafu wa Komori ngarukubaliana ukana yabo rirambu ukana ila namna ukana Desire hakautsaha yabaziwe hanywa ila namna ukana Desire hakautsaha ya tsiparorongo watena leji la Desire litiheye tena sino enge wakautsaha wafanye mahakama ya kweli sha Desire hajoka haremu avertissement hajoka par exemple harema zifungu za hubonze mana ekaredo angali ya harmasharia ekale ukado handani ufanyao infraction ila yabo ndure mu avertissement shamduka sorengo ukana haringo rengo sawa urengo wende wa ehwa yabo suala ngarjingari jivzi sawa Desire kajakanda eche bala hakadena manyanya kupora kems ezabaridi kems yatuishi zingarwa yatuishi diwa bahe yabo rele wakana ye mahakama kwa jakautsa hamru ukati Desire rele wakana Desire de mru yakautsa habala donc gamparo wa Komori onsi pia rije ritsahe manyasi Desire rimjue hali babanu usaidia mwanya nyamru simpaka mbra msaidie mapesa shamru tsopara mwanya nyamru ya mjue hali mru tsorenga telefoni ya pare mwanyanya ya mjue hali yabo yonrongoku Desire ngujoshukuria mana ngamjoka na Desire wala mru yazofanya hazi ngamjoka na Desire wala mru boku ekaziula la bahi ya fumwa shaye mru yazia jidobri afanyamba mekaniki yahe ya hunumbanru yale ije hundia ukana mahalali yo katujua ufanya zila hazi zahe mahalali yo katujua ufanya zila aktivite zahe yabo ngarele wao kana yabo Desire moralement ngebidi urim soutenir parce que yabo yeye ngutabiho moralement ngutabiho psychologiquement njaja banu wa Komori nabeukana yabo Desire ngutsaho yasaidi wa mapesa Desire ngebidani kwa mapesa njaja banu nambe makalima mada yao wa Komori wao do wajouona namna wajoshinda wamsaidie parce que vanu usaidia mwanya nyamru mpaka umsaidie mapesa ekamru hatsopara mwanya nyamru hamjua hali hiyo ndongo njema fadhalika ekamru apara mwanya nyamru hamsaidia mapesa managa mjua wa maisha ya Komori ngamjua ukana Desire weimru yazofanya hazi weimru yazousimbuha weisimru yazoe yadomea dimili yadome ya mabani hahe sharangu hale Desire yo ujidobruye hafanyemba hazi yahe hafanyo hufari wahe kajaparo himili ya mwanyanya mru kajaparo himili ya mwanyanya ya mmea riali tsuka yonsi halafu haizo nabanga mjoka na mbri yazo ufanya hazi mbri yazo usimbuha lewo yato ujua ya roha yafanya zila hazi zahe yabonga mjuokana yabo psychologiquement moralement yabungu tabiho donc ngarpara wa Komori mahala waliyo wansi pia ne mru ko hanzensia hatu mjeri sutone mwanyanyasi mjeri pare mwanyanyasi rimjua hali otojua kange mnono bayo ndrogo muhimu wa Komori rodoka tibanu resaidilana rejulana hali bayo de namna rojushinda rifanye hata rendeleye ritowe maisha madziru yalo haruma yensi ya hatu ya Komori kozi wa Komori masajina kabujabanu leo ni yambe sikabujabanu ni paro wa Komori wanyanya Desire wa kwanza Desire wampare Desire wataize coordonner zahe wamkontakte wamsutene wamjue hali bayo muhimu ikawa nadamu ngwajula na uhali hiyo namna ya kibinadamu non seulement hiyo namna ya kibinadamu hiyo namna ya Kiislamu umrutsopara manyanya ya mjue hali umrutsopara manyanya ya mwambie amba hiyo deja ilofufuku ikaheni mrukomori hatopara Desire hajua kange mnono hamlaulia hahadisi denae yabo deja mwanyasi nguto jo sulajeha nguto jo jibiwa mana iyo gestiku
hamande namna mjuwao wa Komori nga mjuwao namna mahakama ya tuendeleao nga mrele wao ukana namna mahakama ya Desire yafanyishiha wala wakautsaha wadanganye wakautsaha waranganye ila mbahivu ya mbao liberté d'expression hamade namna mzichu wao Komori ngabo mashababi wenji no Desire diende yachene yamba ukana ngurongowo ngudai zihaki zahe mwanansi mkomori ngudai dio mwanansi mkomori zihaki zahe namna no zisuso nyanganyiwa ngamjuo ofujari ulokomori ngamjokana ngabo wenji mashababi wauawa serikali wachataha wazijue shanga mjuwao warumawe yensiyahatu ngamjokana warumawe yensiyahatu wao kwa tsuru gawele ndaona manadamu wao kwa tina sentima za kushinda zisikinie mwanadamu yabo narijue sonsi pia kwa Komori watukufu malambiyo rishawiri shahema ya nyasi Desire riwone zila njema yafanya harmon siyahatu babanu wanrutodo shukuria njema riwone ula watwania wahema ya nyasi Desire ukana Desire oimru ya simbushia ye Komori oimru ya dailia imana sim Komori zihaki zahe yabo wa Komori karna ujua bakisha leo warambe bahi karna ujua rilale yabo leo wa Komori garimpara oni rijue imwanyasi Desire rimpare rimjue hali rimsaidie heni namna utsoka yonsi rimjue hali bawi mru yasimbushie Komori woimru mwanansi watonia ukohanzo wa Komori ukohanza yabadilishe ye maisha ya Komori hamane namna njoma biyani panu Desire hamane namna mjuwao Desire hakanazi hazizahe hakaujidobruye hajujua yalali yasiuhe yakekaone maisha maziro ya Komori Desire woimongoni mo wanansi wa Komori boko walio Komori ukana kama namsi wahe diaspora hade ziwa Desire yo heya hambasi jao Desire woyo heya hadailie manansi mkomori nane manansi mlo Komori ulio bonze Desire yo urisaidia haku yo uridaile haku eka sukubali manansi mkomori yapuli hanasheo donc yabole o Desire yalo harumatabu yabo siwasaya wahe diaspora karna uju wa ulala ngebidi urishemeze rambe ukanati jau riparoa Komori wansi pia waje wasaidie mwanyasi Desire na watsompara wamjue hali na watsopare mwanyasi Desire wajue kange mnono mahalali yo mananga mjoka na Desire katiyo harume makazi yahe kartu juwe mahalali yo hatatsaya mananga mjuwa ukana Desire ngutsahwa yatabishiwa ngamjuwa wangu wa lona yensi ya hatu waruma wensi ya hatu yabonga mjoka na yabo Desire mahalali yo kati haruma amani Desire mahalali yo kati haruma hifadhi yabo ngebidiu rishemeze hajiku rishemeze tena rishemeze sonti pia rambeukana sijau rishemeze mahalali yo sonti pia heni manansi mkomori risahe Desire oui manama Andre Benarib yabo tsidami hamiche shanga mparoa Komori wansi pia rijuhe
risaidie mwanyasi Desire hamakalima hasulajma parce que vanu manadamu yo uja usaidi watimpaka saidi wa mali mana Desire kajani para yabaukana wanzo saidi wa mapesa no mbabionga mjomhani ya Desire haneleza ukane mahalali yo ngutabiho mana katujua ufanya zi aktivite zahe katujua ufanya zila muamala zahe ya kufanya kama laada yabo mimi bangu selewa ukana wei manyanyasi yabidi yasaidiwa hankli hafikira hanvu na mali heni msoka yonsi noidi rishaidie rishinde risaidie emanyasi Desire mananga mjokana ekamro katsio makazini hahe ya kufanya hazi haushidaya hunde mbakuti ya jisaidie yabo abo ngarelewa ukana yabo ngojo oblige kamalada ngojo tabiha yabo ngawaharma tabu mana kutufanya zila hazi wakaubidi udofanya donc ngamparwa Komori once pia heni msemu Komori ukuhanze nsia hatu heni mkomori ukuhanzo wa Komori heni mkomori uko ujua emaesha madziro ya rimawensi ya Komori mje risaidie emanyasi Desire rimpare rimjue hali ruone heni namna joko shida rimsaidie itsoka yonsi ba Desire ngani mashelezo nindro Desire hasaidia wanansi wa Komori wenji Desire harende wa Komori wenji zema Desire yoshemeza lejila he manansi mkomori Desire mongonumo wa Komori wakusaidia diaspora maneka mwanansi wa diaspora ya rongozi wanai ya tuziwa dabu Desire ujua hati ya lidingo hamba ukanati jao yabo batuleo si wana wa diaspora raishia mwanyasi ulu haruma shida raishia mwanyasi utabiho usoma kazini hahe mkinishia ukana eka haparisiwa ijokiri atabishiwa yabo karna ujua rilale karna ujua uso vatse mihono manekari vatse mihono rilala rirua yabo uo si ubinadamu yotsi de namna yakaubidi ridungane wosi mdungano mwema wosi mkova dzima mwema yudimana rishemezao hajiku heni mwanansi kuhanze Komori heni mwanansi usikinio wa Komori ukuhanzo wa Komori na jiokana yabo ngebidiu ya juwe ya shelema ya nyasi Desire mana Desire yohanzo wa Komori ntipia Desire yoshemeza heli jilehi mwanansi mkomori Desire ekajotujua yalala ya siuha no ili mwanansi mkomori ya tabihe yabo haizo wa Komori rika ujabanu leo ki mwanansi mkomori riparua Komori waliyo mahalao nsipia rishemeze hajiku ema ya nyasi Desire rimjue hali wa Komori kabati mbutuhelewa ukana mahakama enamna yakaufanyishiha fungwa Desire wola hakausaha ya baziwa ihano kabati namna utojua ukana menamna zendogo zabira fungwa Desire ile ikohambwa liberté d'expression ikausaha ikazwa karo enamna mahakama yaromeshiha fungwa Desire kabati mnatukohelewa ukana vala ulande opposa Desire ndi yakawutsahwa mana Desire ngamjokana Desire yo utabishe yezi Desire utabishe yezi namna nje Desire yo urongowa yo hambe zijiriu yo hambe zindabunai yo hamba zetabu za mwanansi mkomori yo shemiza zetabu za mwanansi mkomori halafu haizo zila zikautabisha wanyanyasi walona yezi ya gozi shavu haruma hizo wakausa wafanye heni namna msipia wabaze Desire hanwa maana ya wabahari jokana kabati moto shababi ulokomori yakaurongowa hama Desire yabongarelewa ukana kabati mndu kinyume na yezi ulio Komori habaha yaborelewa ukana yabo ya Komori ngaijoka ya haruma hali nziro mana abo kabati mwanansi mkomori ulohula ujurongolea
kabati mwanansi mkomori ulo hula ujoshemelezisa wanansi wa Komori ujoshelezisa zetabu za wa Komori yabo zetabu za wa Komori yababa ujoka uzingaro wa Komori wa Lohulando ye ujoka waniye mwanansi mkomori ndo mananga mjua ukana Desire mongoni mwa wa Komori wakaushemeza zetabu zijiri ukomori Desire mongoni mwa wa Komori wakauheza leji lahe mwanansi mkomori yabo haizo raile wa ukana Desire ngutsawa yatabishiwa Desire katsoma kazini hahe yabo ula mrongo ani haluha shifaransa ila liberté d'expression isai baziwa hanywa yabo kabati mrukunyu na Komori mana Desire mongoni mwa mashababi wa Komori wakaurongowa wakauheza jiku wambeukanati jao halafu wa Komori hotu kufuwa hanyu hemaste ya hanyu rikaujabanu rimpareni heni mwanatsi mkomori ukuhanze nsi ya Komori heni mwanatsi mkomori ukuhanze masiwa ya Komori natsahe Desire na rimtsanganyeso tipia ripare Desire rijuma halaliyo mana Desire nguta biho Desire mahalaliyo katufanya hazi katufanya zile aktivite zahe yabo heni mwanadamu ulona hikma heni mwanadamu ulona upezwa matso ngolo ukana ngebidiu risaidie Desire haizo wa Komori sikaujabanu leo ni paru wa Komoro nsipia risha ritsanganyihe bazima rijuwe Desire hali risaidie emwanyanyasi Desire heni mruto naze kordone zahe nazitsahe bangu joni kiwazo nede haruma messangeri yahe ya kontakte emwanyanyasi Desire riundre namna ya ushinda risaidie emwanyanyasi Desire mana Desire nguta biho Desire hajohanza wa Komori wamsaidie Desire hajohanza ya wenu wanatsi wa Komori wamjue hali mana hiyo ngaijohu mnika mvuu ngaijohu mnika maswa ngaijohu mnika jirma kana utso tabiha haku emahalaliyo donc wa Komori rikaujabanu ripare wa Komori wansipia walu haruma emasiwa mane ritsahi mwanyasi Desire mahalaliyo rimjue hali rimsaidie haini namna yonsi mjoka ushinda rimsaidie ngamzambonro Desire kajani para yanambia ukana ngwanzo ya saidi wa mapesa sha Desire haniliza ukana emahalaliyo nguta biho mana katufanya zila aktivite zahe donc yabo sisi relewa ukana yabo ngebidi urisaidie mwanyasi Desire ngebidi urisaidie mwanyasi Desire heni namna tuka yonsi ngani mweshelezonuka na Desire woyi hasimbushia haku harma diaspora woyi hasaidia wanansi wenji wa Komori wakautabia harma diaspora mana Desire heni mwanansi mkomori yakaudeziwa nuwanro wa heyezi Desire wende mwanansi mkomori yakauhea handani yambeukana tijau yourongowa hambeukana tijau youdaidia mwanansi mkomori zihaki zahe halafu haizo wa Komori wansi pia ngarimpara woni heni mahalam liyo hezinsani mahalam liyo haruma zinsanansa rijuwe mwanyasi Desire hali rimpare rimjue hali alafu wa Komori kwezi hotu kufuwa hanyu rikaujabanu leo rishemeze rangalie namna rujuka ushinda risaidie imwanyanyasi Desire mana Desire katufanya zila hazizahe ya kuzifanya Desire kati homa kazini hahe kartujua mahalaliyo mana Desire ngutsawa yatabishiwa ngamjua weyezi iliyo haba ha ukanawe mparisa ijo kiri wamtabishe yabo rikabutsa kwezi wa Komori rihunde namna rujo ushinda risaidie Desire
rimpare dotumpara ranzi rimjue hali bayo ndrongo muhimu ekarsoreka ni manatsi mkomori hatsorenge telefoni hapara Desire hajua kange mnono hamjua hali hamuzise mahoza yahe bayo ndi namna rujoko ushinda yakaubidi wa Komori rikae rido saidilana rido julana hali fadhalika mwanansi mkomori utabiho abo kwezi wa Komori nsinauka mleha kuu msoka ujabanu kimanansi mkomori rishemeze riparo wa Komori halaliyo wansi pia resheliza unekana ngabo manyanyasi kwa uparo wa Desire uko uhafiliha lezetabu zahema nansi mkomori uko uhafiliha no wa Komori uko ushuhuliha no wa Komori uko ushuhuliha neze hali za wa Komori ya tabihao yabonge bidiu usonsi pia re diaspora roalo Komori haini mngu joka ushinda yampare Desire na tompara yamjue hali hauri jue namna rijoka ufanya atarisaidie mwanyanyasi Desire banga mjuwao ukana mwanadamu yakausimbushiwa Komori nga mjuwao mwanadamu yakaharuma zihazi zahe uko usimbuha ya jabaha ya tufanya hazi shayaliyo mahala ya tatsaya yabo ngarelewa ukana mwanadamu ngutabiho yabonga mparo kwezi wa Komori hujimlifuwa hao rijanganyihe rihunde namna rijo ushinda risaidie mwanyasi Desire ba Desire nge harumatabu kati haruma zila nafasi zahe yakauzifanya ridire sheleze ukana rirambu wa ukana wala ti Desire ti yakautahwa ila nde liberte d'expression ulando unafasi wa mwanansi mkomori do wakautahwa ukazwa karo kabasi mbuto ujua ukana Desire ye hanzensi ya Komori Desire yo utabishe yezi mana yo hamba izo sisi rutojo juwa rahamba Desire yo hamba izo mwanansi mkomori ulo Komori rutojo juwa ya zamba yabole ubo Desire ya kauzamba yabongarele wa ukana yabe mwanansi mkomori yabongarele wa ukana wala wahezi ngazi watabishao halafu wakautaha namna ili wambaze hanywa wakautaha namna buku Desire ya tusiparurongowa na yaboika Desire habaziwe hanywa katujwa urongowa yabo unda bula nafasi ya wakima nansi mkomori do wabaziwe hanya ulonda ula ukinyumo wezi do wanzo usasanyiwa yabole wo karna ujua ri amini ukana nga mwanzao unafasia nga mwanzao mwanansi mkomori ya dojwa urongowa anida ila liberté d'expression na yabo wazirongo wao wadaiu zi haki za mwanansi mkomori nga mwarengao nga mwatsao mwateshibani yabo wa Komori matukufu karna ukamleha kuu banga si mwezi mtukufu wa Ramadhani soka ujabanu leo ripare heni mwanansi mkomori rishemeze heni mwanansi mkomori ripare mwanyasi Desire rimjue hali rimsaidie heni namna yonsi joka ujua rimsaidie ba eka deja ritsoheni mwanansi mkomori hasopara Desire hajua kange mnono yabo deja ula mwanyasi hasulajiha moralwa fadhalika eka hafanya msaada ujujulo juma yabo izo yende ujuo heni mwanansi mkomori mgutsojofanya izalingana naye shangarelewa ukana Desire ngebidiu yasaidiwa ngarelewa ukana Desire yobusaidia wa Komori Desire yobusaidia mwanansi mkomori yabo Desire ngiyo ahaku risaidie mwanyasi Desire ngiyo ahaku heni mwanansi mkomori yajue Desire hali yampare yajue kange mnono ranzi yajue heni namna yajue kabushinda yamsaidie emene namba ukana Desire ngwanzo saidiwa Henry parce que izo Desire yobuzifanya Desire yobusaidiwa Komori Desire yobusaidiwa Komori
walio bonze yo wasaidia hasheu maana heni mwana tsimkomori ya deziwa heni mwana tsimkomori ya pulasheo Desire yo uhea amba ukanati chao yabo leo si wasaya si wana wa diaspora karna ujua rila lehelinu karna ujua rila zebahi lione manyasi Desire yerendo nai ngarjoro ngoa rambe ukanati chao rambe ukanano Desire wei manansi mkomori joa komori Desire wei bidiu yabeliwa jeli yafanyiwa uhaki yabeliwa haki wakimanansi mkomori hamade namna mzeli wao sisi karjamba ukana zenoga ya Desire yafanya ya ukana habaiza wana watiti wakawenda wa monisoha tilaki watilaki abangarelewa ukana ubeza mwana mtiti garini ngarjo ukana sho itendwa shawa komori narablanize kweli shetendwa shila titendwa boko Desire ujambo kana hangu fungwa maha Desire garsamba unro kajarende mwana mtiti nai kaja viole mwana mtiti kajafanya mkiswa mziro Desire kajahiba kajafanya itindo iziro tsaila shangarelewa ukana ekaba kama yako ili ikaubidi Desire yarema mbahindu ambao avertissement sharele wa ukana ila wala donro wa heyezi wakautia pression ukana Desire ngabidi wafungwa Henry parce que zendongo zichilo harma siasa no kazendo zichilo harma siasa abonga rujua ukana Desire ngujutabia parce que Desire wemro wa siasa wemro fanyo siasa emana namba Desire achilo harma zendongo zichilo harma siasa Henry Desire kachakada yaeche akade na kems zabari kems atsuishiliwa hata norelewa ukana serikali hata kwa jakabsa kems mahakama kwa jakabsa kems kwa jatum dhuruku hata yabo heni mansa mkomori haelewa ukana ila namna ya ufanya ukana Desire ya tuparorongoa yaborelewa ukana wala Desire ya kautsahaba la mwili aborelewa ukana wala Desire ya kautsaha ya zingarwa ya tuparorongoa ili ya tujambeze ndauna hii ili ya tujodaidi manansi mkomori ili ya tujovungua yeyezi ya igozi shamvu yabo baha ngarelewa ukana ekawa kaza Desire karwa ekawa baza Desire hanywa yabo baha ngwajo ujua wafanye namna wao wajo na maslaha donc ngamshemezo wa komori madame Leonti pia na ripare mwanyasi Desire na risaidie mwanyasi Desire rimjue hali rijue kange mnono rimpare ekanga mazo kortone zahe garjom nikanizo ili mujue mwanyasi hali ili rijue namna tukashinda rifanye hata rimsaidie mwanyasi Desire yabo karna ukamliha ku abo assalamu alaikum ngarsahau wakomori rimtahe Desire mahalali yo rimjue hali rimsaidie heni namna tutoka msipia shangarele waukana ekamra tsopara manyanya hamjua hali yabo yondrogo muhimu yabo ilo fumvuku fadhalika ekarifanya fumvu juma yabo ekarifanya juma yabo Mwenyezi Mungu gujoriliba hezeni ya zahatu donc ngamparo wa komori wansi pia wajue mala Desire alio wapare Desire wamjue hali mana Desire hasaidie wa komori wenji Desire Mungu ni mwa wa komori wakausaidia diaspora yabo leo Desire boyalio harumatabu ngebidi urimjue hali ketsubidi rirensi manyasi Desire yatabihe ketsubidi wa komori kwezi rirensi manyasi Desire yatabishiwa na rimpare rimjue hali rifanye hena mnajukoshida rifanye no ili risaidie manyasi Desire wa komori watukufu ngamjua ukana haini mwanadamu yazoea ufanya ziasi zahe heni mwanadamu yazoea ufanya za activite zahe leo yasojua ufanya zilazi zahe yatwima kazi yatwima kazi yahe shaya tataya abanga rujua kumanda Mungu tabiho donc wakomori ima alamli pia garim paraoni rijue mwanyasi Desire hali risaidie mwanyasi Desire ba gasima simtukufu ekarisaidi mwanyasi Desire Mwenyezi Mungu mujornika baraka menji zinchi Mwenyezi Mungu mujornika
hikma sinji ngujorliva ikamwa benzi abo tsina kamli haku assalamu alaikum.